niki Roma lalakoreng sabareng karena orang bebini nika sebisa tedung mun laki na tedung anak tedung mun kun anak setedung laki kita tedung terancam laki tedung keng anak kita tedung tak bisa cukemi ben en lain nah tetipah beda muslimatan alhamdulillah gak dinto pas mailang stres kan make pas anu pakai beli seragam roh biasa jadi buluto sarong kini gak seragam biasa muslimatan iki ya ruah api ngeping ruah boleh bulan sekut oncengan gak anto serbu seragaman nih kan wini seragaman mau lagi an kor lain tar lah bocor baca beri seragam ya mau tak bah ngocak engkau benih paut pole nu binian hadir mon binian alhamdulillah thank bu sen pengajian cek buk tobuk dari pengajian karena makin nikah banyak pengajian lewat YouTube tak talaki boleh talaki gak itu artinya bertemu langsung lamba Habib Alwi Ibni Syihab gak dito para Rabu pernah ada bu la matara illa biwasitatis sahab tak kira beda ojen mun tada undem dan nikah magi undem ternyata tak ojen alhamdulillah nikah manti seneku yang biasa mun tak ojen kabeh ngaku aro takut aro engkok seneku iku biasa mun tak ojen kabeh ngaku yang mun ojen mulai gentong setong pakai seneku masan tepak ke gula bah tak nyaman nih tak lemah ada kan tes maju aja nyaman tak nyaman boleh kemarin boleh nikah benih salah operator tambah operator gini kamu maksimal yang letak bejre ledak jibai jadi yang pada terus nyaman kepi ano huna gini nih lanjut ki lepai deh lah wala ilma illa biwasitatil kitabih tak kira oleh ilmu kecuali tanpa perantaraan kitab minabi orang tanpa ada dasar tak sekolah tidak buguna tak kira oleh makin nikah banyak orang nyari ilmu ning YouTube ya doren ndak masalah kenjak sampai abak pas tak ngaji bakun ngaji ke YouTube menono ya mon bolan oleh modal tak usah ngonceng lah ngaji ke YouTube pente sampai dung tedungan kok rokokan lagi sampai pengaji nasi rabai di YouTube buat dong makin Gus Bahak Nur Salim pon kor lah kenceng sengaji apa jenengan pon beda dabu boleh wala walayata illa biwasitatil mihrab tak kira oleh pangkat kewalian kecuali banyak ibadah ning mihrab apa ini maksudnya kaulah berpanjenengan tak kira oleh apa yang dicita-citakan tanpa berdana tapah perjuangan jadi kula berpanjenengan gak itu minabi teroan di ilmu tore palesoh karena ilmu gak itu cerai bapak ibu cerai al ilmu syai'un yu'tika ba'dahu idha a'taitahu kullah debuna ilmu ria adalah sesuatu yang akan memberikan hanya separuh kepada dirimu bila hidupmu diberikan kepada ilmu seluruhnya. Jadi mun pada orang yang sangka si ngaji ya sangka si ajar mereka tak kira oleh ilmu makanya disagak ditong ireng didorong terutama nak kanak nikah makin musibah pak ibu nak kanak nikah saya merosakkan lebih banyak ketimbang sama tepak bener nak kanak nikah makin tepeng ajar bahangok main game napa cacing iman gak man makin berpan booming game cacing ngirset cacing gun kulaku maka yolok benepan lah tak ngidingaki yolok benibu lah tak ngidingaki anapa ngirset cacing makanya gula bunga banyak nak kanak geni pengajian ni kan tu di bunga gula anapa 20-30 tahun saya bakal dateng kelenon
pengajian gak dinto insyaallah ki pakun bedah mak bisa ki nikah bakal dadia penanggung jawab ki nikah bakal dadia ketua panitia amin ya saya rasa ganti Pak Mahmud Soleh ku laku dadia kelebun mon beni sini gini panika ya kina mamuntan mon guleban sampean kan la asar mon guleban sampean kan la asar kan la para compet dah la para yumakia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mon segini gini ini kan ki ambit can akal ya mon bolana berarabu mon urusan paten ini kan tak tertib tengki jak beni rukun wudu gula enggak lambak ki kurutan kaula ban kurun Pak Kelebun ni kan sedeh almarhum Ki Hasan Abdul Wafi pas pada Ki Hamid tabata aleki asarang rahasan almarhum ketok aleki kata lema Ki Zuhri ki beni tadi pengasuh nadimin Ki Haji Abdul Wahid Zaini periksanin sarang Ki Wahid ampun gelak le punten gak abdi na baca tak berangkat malemah polan mon urusan ring mate kak dinto berit ikut debune Ki Hamid tabat tak ento pas ada bu Ki Wahid orang mon kus bagus telu terapas kak orang mon kus bagus telu terapas ya Ki Wahid ni kan ada bu sini kak beda dalil lek beda napa lek dalil ada lil pau abdi ni berapa pau kento mi nabi pau pacet lemanis kita ngode lek kerocek benore keng mon pau celok kak sampai geger TV ni kaki Hamid sada bun taring sekejap Ki Wahid paset lestari itu bu Ki Hamid tepat jadi dan gula apa keng bangki jak Ki Wahid seda jadi ya beni pastore bahala ko maksiat jak alabon lah bah ngocak sampean bu munda iya lah ko maksiat wah iri ai arapa meletak tuli mate bu ampun beni sama ni kan nikah tiga dalil tidak tibi sejarah pribadi pernah idabuin sarang Ki Zuhri tibi Sayyidina Ki Hasan beliau gak dito pada Rabu ke Jerin Pamekasan Kecamatan Pademabu waktu toron dari panggung tina jabis mator rahasan ampun sedek engki kode mundu Zuhri pas beliau ada bu tak santak letak tuli depan tak santak meletak tuli depan repot dia jadi cok piaki tadi orang meledak tuli dapat Ki Abdul Haq Zaini diminta debu aduh boleh tibi Jepon beliau gak ditoper pan burle bura atapa Ki Zaini Rabu pas ada bu sebenarnya kanyan Ki tero abid apa nja apolong aban santrek mentero abid keluar suruh aja ada pemenonton jadi tai santai senyaman nih ini sosok kok santai baik kalak ning santai ya repot ya inilah dari baring na barokah kapi umar amin abon ya sesuai bendoa garuana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan terki kejapok ke bulan Ramadan amin kejapok ke bulan Ramadan dalam artian aba ibadah maki kejapok mun tak pana ada remah hari ceritana debat Ibnu Abbas ban Sayyidina Ali ini kan betul paling motor ke Ibnu Abbas are pun apa are si paling bagus Jumat kelakuan pun apa si paling afdol solat 5 waktu tepak ke waktu nah pas ada boleh bulan apa si paling bagus Ramadan apa ada orang tahun ini kan apa yang niat tuh kan sudah ada motor ke Sayyidina Ali tapi sebab motor kenapa bulan apa sih paling bagus ban meriadanya kesalahan apa ya bulan Ramadan ada Bu Sayyidina Ali makin siapa tahu jawabnya adunan ketika nama bulan apa ini ibadah makin Ramadan mau tak apa sih cerdas songku Sayyidina Ali makin Ramadan mau tak apa sih makin apa semun tedung melolo kenapa nak bentar melolo kita nyaki damai aja dah ibadah beramai apa tak ngiding kapar jak monte dua ring puasa ibadah lepas tedung melolo
Makai jangan malaikat bah ada bu, makai koceng apa tahu. Kelakuan pun apa sih? Kelakuan si paling bagus sih. Kan gila Ibnu Abbas ada bu. Solat selima waktu tepak ke waktu na. Sayyidina Ali ada bu. Mari tanya ke selain. Ampun. Nah apa kan? Solat lima waktu tepak ke waktu na. Oh iya. Jadi dasar jadi bu. Menajulan pun apa? Kelakuan pun apa sih paling bagus? Kelakuan bagus apa? Bisa terima.